Togovi nɔviwo, meyɔ mi be nɔviwo elabena edu ɖeka me viwo mi nye eye ame egbetɔwo míawo katã mi nye eye Mawu gave nye kple wò nu egbe elabena egatsɔ agbenkeke ɖe na nye kple wò eye mi le eme ye mi le yi le gbɔgbɔm enyo ŋutɔ akpedada ye miatsɔ na Mawu ɖe sia ta eye miatsɔ bubu nɛ elabe ele mia ta kpɔm ele mia ta ʋlim abe sike nuya David le agblɔ le eƒe Psaume 23 me le be Yehowa nye eƒe kplɔla naneke mahiã yi o elabena ele akplɔe toto ƒe dzɔdzɔ le eƒe ŋkɔ la ta le ayiƒe damawo ye na ya tsɔ akɔ ɖo eye gbɔɖome ƒe tɔwo nu ye wòkplɔna ye yina ye evido ye gbazɔ baɖi do blukɔtsiri me hã yi mavɔ dzɔgbɔvi aɖeke o elabe ele ye gbɔ nyateƒe kristotɔ ɖe kpekpe ke nye edzi xɔsetɔ ko la Mawu le gbɔ eye Mawu kplɔa le eƒe nuwɔna ɖe sia ɖe me eye ame mawo tɔn bla vovo ɖeke ŋgba ɖo na wo eye wonɔa ke ɖe elabena wodo dzi ɖe kplɔla ŋuti eye kplɔla nye tɔ si ke le mia kristotɔwo si egbe la ye nye Kristo ye kplɔa mi ye nye ale kplɔla nyuia ye kpea ɖe mia ti ye vea mia nu ye xɔa na mi le miaƒe emɔwo katã dzi nɔviwo le Kristo me eye medi be menye ame siwo ɖeɖe le Kristo me ɖeɖe ƒe enya nye sia o ne amegbetɔ ƒomewo katã si ke tem si ya egbe ya edi be medi be mianɔ ŋku ɖo nu ɖe dzi na amegbetɔ ƒomewo katã vevitɔ togoviwo nɔvinye ɖe ƒo nuƒo ɖe wotsɔ va yia edzɔ dzi nam ŋutɔ ye medi be mianɔ nuwo gɔme sem le enya si ke Mawu tsɔ de nu na amewo ye le gbɔgblɔm na mia miatɔm se nu gɔme kaba bena wòade mia dzi mele gblɔm gbe sia gbe bena ɖe nenye be Mawu melɔ mi o la manɔ nu ƒo na mi gbe sia gbe o etɔ si ke lɔ vi la ye nɔa eto ƒo ɖo na evia gbe sia gbe ye nɔa eŋu ɖo nuwo dzi na evia gbe sia gbe beleke dze bena ɖe afɔ ɖo ya leke dze bena yi ɖo ya leke dze bena nɔ ɖo ya leke mɔ si ke yina to ya eye medzudzɔna o enɔa dzi kaka va kpɔ la bana be ɖevia ate se nu gɔme azɔ ne yate ŋu anɔ agbe ɖe yeƒe nu gɔme sese nu bena wòatɔm de dzi nenema ke wòle Kristo ƒe akpadzi alo le Mawu subɔsubɔ ƒe akpadzi edzidzia enuwo le ke ye mesia gɔme tutu ta mienɔa enuwo wɔm ko ɖe mia ɖokuiwo si ke ye mi menya be enu sia nu si ke na wɔ la eƒe nutsomenu le ke la va kpe wo ŋutɔ etsɔ ne wɔ enyuie la kpe ne wɔ voa evoa hã kpe na me mienya enia slogan ya nyui ɖe ta medi be togoviwo siwo mi nye la game su bena mia ayi ɖe miaƒe esusuwo me eye miabu nuwo ŋuti kpɔ eye miakpɔ le si ke nuwo ɖo la nɔ ɖo ne wòate ŋu ade miawo katã dzi ne menye nene o la mate ŋu anyo o egbe mie katã mi le gblɔm le Togo ƒe nyonyo ta gake Togoa mele nyonyo koe eye enu geɖewo négociation geɖewo le dzi yim eye mele nyonyo koe elabena nu katã ye nuwo ma tɔm nyo o nenye be ɖeka wɔwɔ alo tsɔtsɔke vavãtɔ mele togoviwo me o la aɖe fu be nuwo la nyui ɖe elabe Bibla gblɔ na mi nyui ɖe bena ɖe viviti kudo kekeli la womatɔ nɔ du o aleke viviti kudo kekeli woatɔ nɔ du eye woate ŋu anegocie nu ɖe du o eɖe fu mate ŋu nɔ nenema o ta le ŋdea esi ke meʋu bliba nyanyui la ƒe Mawu ƒe nya ke woyɔna be Biblia Mawu egblɔ nya ɖe na be atsɔ ama kple miawo hã nɔvinyewo eye enya ƒe tanya nye be migade ha kple dzimaxɔsetɔwo o migade ha kple dzimaxɔsetɔwo o ye dzimaxɔsetɔ gɔme ɖe
me kpo ebe amesike oglobe jima xoseto la eto vona amesike le tros yo nye tros subo la ble vodu subo la jima xoseto ya la xosede ke mele simo xonde ke jiso vo amema tongbe la wa ya la o mo no tros subo la fakpaji o ke o no a Kristo to fakpaji eye o no a haume wa we jiale Kristo haume chowu amesi onye de kpola o vava o eye wa we diabo anongo iwa wonu sianu no na globe wa we nye jima xoseto o ke o bo xosere ke mele o si o le nu amko eye nu sike vata mono yo wona eye wa ton glo ma o nya hafa wa to ma jiha wa no hajiha me fa le chechia me egbela ejima xoseto sogbo le church yo me egbeto wu amesionye xoseto alléluia mais globe français globe des incroyants des incroyants yemia de gomena mia globe personne la personne qui n'a pas de foi religieuse qui n'est pas croyant des croyants veut dire des personnes qui n'ont pas la foi religieuse. Et menye de la religieuse de o que bon alors menye echachi me fait xose glomilo a xose nu amekeji o jebon xose la yenye Kristo alors le Yehowa ma o sika memi plepe dosi o va onami be mi axwese eye na be de popo atonsu miasi abesika o le megbe hoho ine ta ninge be mi akpo trosubola nye etovona trosubola kple alo vodu subola la etovo san jima xoseto ne me gla mare abe awo paso manyi ne mayo ala bana trosubola kple vodu subola alo ni yala wo ya xosede le osi de enu de unji ke menye be waola oto 3 jime kaba vana ma ugbo gake jima xoseto ya la eya ele church me meja to jime gbede o ela bana me xo enya me ja xo nya di se po gbede o anu mi adome awonu sianu ade do kefia abe kekele fa peto fe le line gake ya manye Kristo to manye xoseto o me po dede o amajiro nyele mi adome eye memo me kapena jesia memo tongbele church mo la ma odo la bunkuno eye la toma jesio na me no la wa no o church me ke wa ko ya ga inu gbele la o le church ya me wa we la bi le church ya me to wa me sia me wa we na pastor boy jiji vai glona nyana o le ke no le ido ne kpono vi le agbere no ayo ike vai na glona na pastor be ye kpono vi ya le ke e fa agbere no le ke o le ya wa we ya me mo tongbe eye go me kapela jesio la me globe ajima xoseto evo o ayeba ovoli to sikam ovoli yenye yofun jima xoseto alo jima xoseto la wa wenye voli to sime voli yenye yofun ple ekewowo mi se yire kapela to ma jesi jima xoseto comme le church humain alo le society ya me alo le radodo me la enu yo na kpo le me ya me gbo be jima xoseto enye enye voli tole sikeme voli yenye yofun abelu ka wele no abe ekewowo enu papa mama o ko mama o do me vevi olododo amenovi lelele dome amenya gbogbo kelele o avacho da sefodidi o alapadada o enyavodi o di dede ade nyavodi dina amegede livi o pawe no amesikenye jima xoseto no la nu isi o no la meya nous gomme masses nous gomme masse
ma se nu gɔme gbeɖe di fofo ame nɔvi alo ame havi aƒo ɖi havia ne gblɔ nya tso yeƒe havi ŋuti ekpɔa ne asi kaka la malɔ be yegagogo ame makpɔ ame si ke ŋuti gblɔ nya lea magalɔ be yagogo kpɔ gbe ɖe o dzimaxɔsetɔ ƒe nu siwo nɔa dzimaxɔsetɔ me ma yia tematɔ do dzesiwo le wo tsɔtsia me le wo ha me le hadodowo me eye aɖaŋuvɔ de la me ada aɖaŋuvɔ na o atɔ abui be kristotɔ wònye abe hamevi wònye vɔa ada aɖaŋuvɔ na o ye woyɔa be dzimaxɔsetɔ dzimaxɔsetɔ ka yeke nye ame ŋuzɔzɔ ezɔa ame ŋu kabakaba ezɔa nɔviawo ŋu kabakaba enumevivi nɔ asi ne gblɔ nya leke ya abe mawudɔlawoe gblɔe enumevivi nɔna dzimaxɔsetɔ si ŋutɔ avivi nume kaka ebe numevivia evivi wu anyitsi eye atsɔ blame eye atsɔ flame eye atsɔ lé wo eye wòaɖe susuwo na wo eye wò si ke tsa xɔ eƒe nyadzi se la wòha azɔ ɖe eƒe ɖoɖowo kple eƒe aɖaŋuɖeɖe dzi eye woyɔa be dzimaxɔsetɔwo memawo me ya la kpɔ nu yawo le mi le dzi yim enumevivi na amehavi vledodo amehavi ado vle nɔvia kaka ne kpɔ nɔviwa kaka magalɔ be agogoe o dzimaxɔsetɔ ƒe edɔwɔnawoe ma dzimaxɔsetɔ kea enya si tsatsa ye nyi na etɔ ne efɔ ŋdeka nyi ko la ebia be yease nya ɖe le afi ɖe koko ne yava gblɔ na ye nɔvi ɖe koko ne wòakpɔ leke wòanɔ ɖa ne wòatɔtɔ ɖu feŋu le enɔvia ŋuti alo wòatsɔ gblɔ enya tsɔ ƒo ɖi nɔvia dzimaxɔsetɔ ƒe nɔnɔmewoe ya aleluya dzimaxɔsetɔ ka ame eya la kpɔe bena enye ame bibi ne le tsɔtsia me yewo ne dzɔga ha dzɔna gafae yewo ne wòneke le tsɔtsia me ye do le asi ɖe dzi tutugba gake la woyɔa be dzimaxɔsetɔ elabena mexɔ kristo dzi se o eye mekpɔ ɖeɖe hã o woawoe tɔm enɔa nuka o ame ŋkume nuwɔwɔ ele wo me ame ŋkume nuwɔwɔ awɔ nu le ŋkume abe mawudɔla ene bo emegbedomea ne egbedzo le fi ma vi ɖe koa nya ke woagblɔ le megbedome na o la boboboboboe na va si abe o nɔvi ya ke gblɔ nya ƒo le yeƒe ŋkume nye ɖe fa ya yi va gblɔ nya ya eya wo le atɔ do dzesi dzimaxɔsetɔwo ƒe kewo le kristo ƒe ha me mawu ɖe asiwo mewɔ ŋdeke kpli o enɔa emɔa kpɔnɔ be gbe ɖeka gbɔ atrɔ dzime ya vɔ esesẽna ŋutɔ elabe wonya ame siawo la ƒomeviwo la womelɔna bena woasrɔ̃ nu tso ame ɖeke gbɔ o ame ƒomevi ma wosi ye dzimaxɔsetɔ le womelɔa be wòaxɔ nusɔsrɔ̃ tso ame aɖeke gbɔ o wogblɔna be yewonya nu sia nu woawoe gblɔna bena yewose nu sia nu gɔme eye womadi be wòasrɔ̃ nu o donc akpɔ do dzesi ɖeka bena xɔse mele wo si kura o ye ta yɔ be dzimaxɔsetɔwo wovɔ̃ɖi wu etrɔsubɔla kple ame siwo le vodu subɔm woawoe ya la womele vodutɔ ƒe akadzi o vɔ la wodia be wòanɔ kekeli nu si ke nye kristo gbɔ woɖo gblɔ be wɔwɔ hã wòle kristotɔ ame ma la alo le akpɔ nyuie ɖe le wo ŋuti wonye ame si ke wonye ame hevi gblɔ me le be wonye ame hevi wonye be woaƒe nuwɔna katã la enye viviti me ƒe nuwɔwɔ elabena kekeli mele wo me o eye womedi be wòanya nu ke nye kekeli hã o togbɔ be nenye be egafia nuwo hã woatɔ lɔlɔ be nu ya yes eye galime wolɔa wòa le nua dzi pɛpɛ vɔ tsɔ godo woagblɔ be nu ya yete nye ɖe ɖokui si ame ɖeke mefia yi o nenema wole ma atɔ do dzesiwo nene le wo tsɔtsia me ne anya be ame ma tɔŋgbe la me wonye dzimaxɔsetɔwo nɔvinye le ke le nya ya se gaƒoƒo ya me la medi be
enu ya le nye enya ke ma ŋlɔ be gbeɖegbeɖe o ke ya ate ŋu atɔ do dzesi nenye be le ha dom nenye be ele etsɔtsi me kple ame ɖewo alo mienɔ adu wa nu ɖe ɖo tu la nenye be ele wɔ be kristo ha ye alo ɖeka wɔ ƒe ha ye la kpɔ nyuie ɖe be ɖe amemɔ tɔn gbe wole mia dome ya ne wole mia dome ko la na descripi na de wo fia ɖeka eye nu ka atɔtɔm ade fia o to nyateƒe ke le me o la toe na wo nyateƒe ke ya nya toe na wo na to nyateƒe na wo la hey eve na wo abi evɔ wato ma dzi wa leke o to nyateƒe na wo nyateƒe toto ye ɖua wo dzi nɔvie eye ta biblia gblɔ be na migade ha kple dzimaxɔsetɔwo o nenye be mienya ya le biblia me le Kɔrintotɔwo ƒe agbalẽ evelia etamade tso kpukpu woe ne he ya gblɔ be na migawɔ ɖeka kple ame siwo melɔa aƒetɔ la o amewo melɔa aƒetɔ la o meɖo la wɔ ɖeka kple ame siwo melɔa aƒetɔ la o elabe womexɔ dzi seke wa lɔe o ta wo le gono da ɖe womele trɔsubɔla ƒe akpa dzi o ke wole dodome voa wogblɔ abe wòhã la wòtrɔ dzime wònye kristotɔ woatɔ fia nu atɔ ƒle biblia woafia nu faa gake la etsɔ le wo ɖokui do ɖe dzi be wole gblɔ be yewonya nu ɖe vɔ womenye naneke o elabe wogbea nu sia nu womexɔ nuɖeke dzi se o woawoe nye ame baɖawo woƒe susu me la edo viviti eye nu sia si ke va susu me nɔ la yewo wɔna yewo gblɔna eye yawo te ƒoa adegbe le eye wodoa wo ɖokui ɖe dzi ne wowɔ nu vi ɖe kea wode ame sia me le nya be yes o nye mekpe wo egblɔna be mekpe wo ame sia me ake biblia gblɔ bena migawɔ ɖeka kple ame siwo melɔa aƒetɔ la o ye gblɔ be ƒomedodo kae le xɔsetɔwo wo kple dzimaxɔsetɔ dome o kadodo la tɔ nɔ wo dome ya nɔviye medi be wabia ose be ɖe ekadodo alo ƒomedodo kae le xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔ dome ma hã me atɔ ɖo ŋuti na ɖokui faa nyame gblɔ be kadodo ɖeke matɔ nɔ wo dome o elabena xɔsetɔ la gbɔgbɔ bubu le ya kplɔm eye dzimaxɔsetɔ hã la gbɔgbɔ bubu hã le ya kplɔm dzimaxɔse ƒe gbɔgbɔ ye le kplɔm oya la xɔse ƒe gbɔgbɔ ye le kplɔm nu elabe français gblɔ deme na mi be ame ko nye incroyant o alo ame ko nye des incroyants sont des personnes qui n'a pas de foi meɖo xɔse o meɖo xɔse ɖeke o alléluia ta matɔ wɔ ndeke le ame ɖeke ƒe vɔvɔ o ewɔna nu koe adabi ti o gake meka o awɔ nu sia nu le ti o meke o ame mɔ ke la va tsɔ ewo keti wɔ nu alo ava gblɔ na ame bo be owoe wɔ ya kudo ya ɖe ti be ɖe atsɔe ɖokui ade fia be nye ame dzɔdzɔe le amewo ŋkume ɔvi yewo ame mɔ tɔn gbe ya woawo ke nɔ atsɔtsi me xɔ akɔmini wɔ edzi gake kelele le wo me gake ŋuʋaʋã le wo me mama le wo me womakɔ miawo mi nye duyametɔwo miawo mi nye kartiyatɔwo ta mi ma do akudo kartiyatɔwo ame mawo tɔn gbe woawoe ma ala dzesiwo nenema ye ta biblia yi gblɔ bena ɖe ƒomedodo kae le xɔsetɔwo kple dzimaxɔsetɔ dome eye aleke kekeli kple viviti ate ŋu anɔ teƒe ɖeka le ɣeyiɣi ɖeka me o nɔviye eye aleke kekeli kple viviti ate ŋu anɔ te ɖe teƒe ɖeka le ɣeyiɣi ɖeka me o matɔm dzedzi o nyetɔ mi nya be ne zã do la ezãe do ne ŋke la ŋutsã ke viviti megali o ke kekeli ye le vɔ ŋkeke kple ezã matɔ nɔ du ɖe du ɖeka o be ya nenema o eya ta ye apɔstɔ Paulo le gblɔ ne Kɔrintotɔwo le teƒe ya be ame siwo nye xɔsetɔwo la woto voku ɖa ne dzimaxɔsetɔwo eya ta kadodo ɖeke matɔ nɔ wo dome o nɔvinye ke le kristo megbe la wo ke le tsɔtsi yim wo ke dzesi mawu
et ji ko Christo ji sinya te beto e po de la me di be on kuna hu ne na de sia me se otongbe le church ya me ne be o pastor e alo church la e do la de sia me se otongbe e la be wo atemu tere ti onwire wo ba sasakwe na me kaba e wa senyale lu me na o wo ye me ko dia adenu me na me ne o sele bola wo cho edeta aida fibu avec blo e wa dengbe toti wa di bala yo acho e ya adufo le wu no vinye ki o le Christo menye de la ameke o po dede le Christo to va o do da si le pe nku le ye pli o bo na mi ayi ano gbedo ra de jima hoseto si ota la bo ko se de kema le o si o e ye ne ka ma tu aji kapona o le meblimo o le sigbe enu kuku ine wo bo jichi ya kwatri o jichi ya kwatri e ya mo to ha jichi ya kuno kura alléluia ta nyekpli o to e nyeba na mia dogbra o tagbesi agbe be na jima hoseto ya o ko bo jichi ya kwatri ko fe o fe jichi ya kukekela mia bia ma o be la de amegbeto fu me ko wa o gbanye ta ma o ne fo onu ne wo gbedodo la we ya ile church ya mala jebala no gbedodo la ota eye mi kari mi po bala trosu bolo la ne o va ko onya ma fo nse ko yo atoko tro se ka vala pa kwa de o ade de popo vodu so bolo yo atoko atro se ka bala de popo wa mo to yo vodu so bolo yo va no ahadu to me kle ji ba ko se to ma o yo so na gbo church ya megbe le kike mo goto egbe ne ma wa we bole o je bo aji wa ko aji ha wa no ha ji ka me eye o di abana ona do je si obo o ya mo to hele amodome bogakia wa we nye poison na church ya wa nye poison na society ya wa nye poison na community ya ela bana wa polu wono katala onye tamasese wa we gba bana to nye na nyu no vi nye to mega nyu aha to nye na nyu no one ko ya be manya me koko no vi nye ya one ko be am futa onye ni kwa na me kenye ji ho story ye ya di anyina no via yo didi na mo no vila e gombe o cha lo nuwe e ta la to di nuwe na no vi o ji ma ho story la me ya to ko ye me ye to le nyu no gbo be ye le ta ye nyawu enu ye nyalu wa mesia me no vi ye e je ba mi asenu yo gome e ya ite ye nu ya apostle Paul gbranyire na correct to le fia bo na nye bana aye bana le nye bana ale ke Christo si nye jojo eto fe fia ple abosam si nye nouveau wala o fe fia la atenu awo de kai le ko to le karo o ma to le ka gbede gbogbo de kamelo o mo Christo yala jojo yin fe fia o nye e abosam yala si kenye vo wala fe fia la o ma tema o de ka gbede o ba se de si kemo ko mi se nyanyire ela ba mo la abosam dudu na o wala si anu o le church ya megbe eye church do cha nye church ma onye jima hoseto church do le nye jima hoseto fe church de eye o nukunu ko o follow la lo o mo ya ba gbo mo nya to kude de popon ti gbere o mo ya gbo mo nya kude nouveau que la kwa mo ile church mo ti gbere o no ikola nukunu wa be hey ko ame aja igbo o le trop fom o le vodu fom gbogbo jima hoseto gbogbo elu fi ro fa gbeji church ma o bo gbe gbangbam le iya me ta no vi le Christo me na le Christo me yeta bala o we ni ejidula ke la dogbera mo mota bo la le tro yeta Bible agbenyere bana miga wo de kakle ame siwo me lo afetola o wo me dodo ka ele hoseto ple jima hoseto do me o bia o nye eye aleke kekeli ple viviti atenu ano tefe de ka le eyi de kameu aleke Christo si nye jojo to fe fia ple abosam de si nye nouveau wala o fe fia la atenu awo de ka ma ha e aleke Christo to atenu awo de ka ple abosam to
mato djejio. Alléluia. Donc, Jima Hoseto, il y a beau ça le diriger. De ne marquer même les bains de Kawawa avec Nano, Bedo Hople, trop haut de mon. Aha, me gloire le baïcho. Madame, moi, Jima Hoseto là, on va la toucher, mais. On va la toucher, mais clair, on va beau. On va la toucher, mais clair, on va le chaos. On va se sous-barao. Non, nous, balakudo à mourir, le toucher, mais. Akela Yesu Christo de la hao kokoko de la hao kaba no kotoloji ko ale ha de gbo gbereka ni apo le mi apo church o me o ya no gbedodo raji ko na ko la bele nuka e ho ala o ma ha e la ba ma dibe ame vodi ona no e ame kokko fo ha mo o e la ba kekeli pe vitila o ma tama no de a o re ka te bareka le e de kamo o ya ta bibla gbo bela Nyawe nye mau bagbe la fe gbedo ho afi si won onona mau to globena mano ame si wonye tonye o la dome ma zolo o dome ma nye o fe mau eye wa o ha wa nye duko. Alléluia. Mau to no o dome ye onya mau to eye mau nya o fe wa onya nka eye o fe klola o fa fe to eye onya tuko e mi nya tuko ne ndema oye esi atae afeto la gblebe vinyo o mi dogo la le o dome eye mi de vovo da cho wo gbo le nu si anu me mi gade asiwo fe enu si o muti mo ko o alo nu fodi si o wona la muti o ekema ma homi abetonye o ene ma nye mi afofo eye mi o ha mi anye vinya nchu o kle vinya nyonu o afeto la ye gbloe. Alléluia. Nya sika afeto gblola ya ye gbloe ne ma eye ya afeto apostle Paul cho pere cho don se eni avio connaître to ya ko ho Christ Jesus wona do la po le banare o fe ha bobo me la on a tout desi Jima Hoseto eya bana e kadodo le kama to no odomo ala ba nugle la ko onye susu barale osi eye go ato yi wa didi ya mo poto wa didi ya mo eye wa gbo be amanye ndeko la iye yin wato ona oruko wa holojo be wa we bo ne obo po wo Kristo ton si kama ma fo gbogbo le la osina la mo osina kawapiam mojabo adogo yoko la fofo de risina to yoko o Kristo tonya tola fofo do na o kebe gbogbo kokele la fofo do na o yoko ko fofo la do yoko ko jikato o jikato po la bala musele le mawo do bi nyama dibe la nye Kristo tonya tomato ale bele Jima Hoseto yore o ma koto o ma gogo e o ha ma gogo atọ́dún gbèrè ó tàgbè sí ẹgbẹ̀ mọ̀ náà náà bó fẹ́ jìṣẹ́ ní gbàgbẹ̀ mọ̀ ní náà bó fẹ́ nǹkan ó fẹ́ jìṣẹ́ kúkú rẹ̀ ó ní gbàgbẹ̀ èyí ó fẹ́ jìṣẹ́ ṣekú àtìrì rẹ̀ ó ní gàtọ́ gbọ́ ó ní gàtọ́ dá gbogbo ó mẹ́ ní wàá tọ́ rẹ̀ ẹ̀ máa wù tí náà dẹ̀dẹ̀ pọ́pọ́. Alléluia. èyí ta ẹ̀ bíbélà gbọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ amọ̀gẹ̀rẹ̀ ó mẹ́ nyẹ́ o bẹ́ẹ̀ amọ̀mọ́ tó ń gbó lè ha amọ̀ gbogbo fífi o ó lè gbogbo ó lè chọ́ọ̀chì ó mẹ́ tó wa we fu am le church me nya unti me le church gbe kosilagbe o church ayo o ma to ko church kosilagbe ore ma church ko bo yo yire o me le ma o nya sege o yire nkucha le ke apono via ba o ke o do a church yare ne na to invite na to do asile asimele juragbe ne ma o ne ma ne wa me ma o ne ma na apono via fa fo kwa ko do le ne to do asile e pa asitapele juragbe klub la gbe klub ko se da me enu yakata o me jala glo ma o nya pa o pastor wa we o e kala fu pastor o kum o me ka fu Yesu wa ka pastor ya glo ma o nya lo wa we gbo ne wa we ka fu pastor ya glo ma o nya to awo pastor le ma o nya le ke gbo mo yewo ai to jile nya la gbo la mi me pastor la ka fu yewo ai la ka fu o me ka fu Yesu o ka fa mo wu o ka fu pastor o na relation nyire me ku pastor o ko o me po de tutu la wa po relation so na
et amelo ya jika kana yo ona bena pastor yo yo viola o do akwe pastor o yo gla o kankan ye pastor a toi vide a toi tofloko pour pastor ye voilà ba o ya ko to le bena glo e ko aglo la bena gbogbo me ga le pomo ke lo vi o ya le ke ye pastor to chire me ke ye ha me ha jide pola no vio ko wa foto me di me ya no njo ne me je sama ya o me le no na mi gere bai bena mi anye bena amomo we wa we nye amesio gbe anu le church o me wa we ji ma hoseto o ba bo to ko la to subo la o amesio fodu subo la ya o ya ba fodu subo le bo gbe ka gbo ho la to Yesu gbogo to la be biblia gbe bena klo sia klo la jenai e bo wo klo la ha ko le jeje gbe la foto la godo ma ti ji o e ya ta to e nya ba la to gbe la lota to ko vi o mi se gbe ya duro ne mi atrole apetonti ela bana ga popo ke mi le la me ya manuva ya o gbe no vi nyele gbe cho ba mo ba manuva me mi le amanuva me avanya ho eye vole ye ele se amanuva me nya ya na gbe me matrola ke o pon to ile tan opo ya me di na o la to pon o cho be na ide jo ma fomo amelo kula be me ba kucha ne mu foma na ga nu ne ba jo le funu ya me pe gbanya o ko nya ke bro le la yo to la gebo pupio ke ya yeboya dodo de me couvre ne ga jo de fulare ya mere le poma awo no vie ibajile ge la po le kankam ka be poti ale wa cho tu fo no le fuma ta je ba na wo nue na troji me de afeto la mu ye ko ye ma wu ye ko ye de la ato le pepe ye ko bo la vagodo ta me de kuku no be la vakaba de na da si jima ko se to e ga dodo ne na po de to Kristo Yesu mi apeto ple mi apede laji e ya agbe mo la ya te fe ple kekeli ya ple agbe abliboa ye la le odasi e ye mamu e pe gbajaji la tu o kodo e kwa achafu chocho la po ka ke mamu yo e la beda muset katato ye le odasi no bi ye le Kristo me ma o de yo egbe ya e ye na no agbenye e ye ma o di na no la bele Yesu mo voa agbenye ko ele Yesu meta agbenye ko ano ya tefe bagbe to ya tefe ma vo toyi o kenye Kristo to o kenye de amesike ko de la ya tefe to la tozu me ga vole ya tefe to me ga vole ya tefe to kurao ya tefe to nye o jiru ye fagbe la ba ya tefe ye ma o nya to nuka de kemele mo o me tro ata de gune o e ta wele kukuno la ba ji ba ko so to le nya du gbogbo ye walo adibo atonya de tagu ne gbo ya nwie ha ave tro egbo le bubu ne o le gbo be ame pastor ma me gbo ya nwie ta wa chitre pastor tibela ye poto chi o mayo me de kuku me ye church ya eja da americo de popo ke le Kristo me de ye la me de gelo no wa me gbo no wa me nya cho be no wa de o ma gbo be nya mo jojo le fe ngoli eye sikolo nya ya gbo ne tu ko be de mo be ya cho do la o me kele o le over the call o le fa go room o le nu ma jo home la bela ji ko ji ma ko so to nye tara nu ke ju va ta bono ko yo wona o ko ni ya kaka be do ke mele ya ti o ye nya ma glom be le ma o be action do akrechi egbe ka gbe o ti la ja ka so ngba ya o te ka ga me ba sula be ya mele ke ga gbo da o ma o to $200 over ke sa fe le ma gbo me ka bu no wala wa ko ne no abela bu na yo no abe o sa fu abele bojo le no vi o me mi ti me gbe ni me ti me la ti me gbo no vi yen e ya time le yo sia wona o ha me na va Yesu gbo e la be ya gbo ko e kro kata va je lo to e ya gbo ko ya de o kata la huna ta me yo lo le Yesu bo ko me ba o le ide o gbe ya ne ne ga yo ke la be me ya ba asenya ya go me ya troji me kaba e ye de papa je to be da nyanye ameva va ona mausi kelke ma odi be mi no le Yesu bo ko me akpena o be senya ya o go me Yesu na yo gbogbo le Kristo Yesu bo ko me ya si o so asiole o le yo sia ke ma be gba izare e ide ga bubu me de ga dogo na church chokosira na sema ofonya ya tefe na no agberenu na vuvu kwakwala yeto me ka chakao me ka chijojujo le dokumo me ke Kristo ngba chijojujo le dokumo ko ye ti ma ko to cha juju lo ko ma la bala wo agbesi agbara enu ke manyo yo bona ta susu bo ri o de na e ke nu agbere no vile ye odina
oya mega oya nu mo le mo la ba to si Kristo to nu ye yi o so dem Kristo bu tete o ile mo e ka o lolo mo bi sile le nya to to na me le bubu o ko nye gbogbo ko pe tete o le gara te fa gba le me no vi ya ape bana esenya yo gome o le yo gere e ma ba no vi Yesu yo o yiram ma wololo avojidu la le Kristo me to Australia to true forgiveness mission amen yeah la hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, me diba na senya yo na na dum so kere. Ale vivile na ye klulu. Bye bye.